Manuel Antonio Noriega. Uyu ni umugabo watabarutse mu 2017 ku myaka ya 83. Umwita intwari cyangwa ikigwari, ariko igishushanyo cye cy'ubuzima kizakomeza ari iserero mu mitwe ya benshi wa mugani wa diplomate. Perezida w'igihugu wayoboraga abaturage ariko ari na chef w'itsinda kabombo ry'amabandi acuruza ibiyobyabwenge. Ibandi ryakuriye ubutasi bwa Panama ariko akanakorera CIA y'Abanyamerika. Umuherwe ku migabane muri za banki zitandukanye hirya no hino ku isi, abitsamo imitiba y'amadolari avuye mu bucuruzi bwa kokayine. Imyaka 40 y'igihano cy'urukiko, nyamara ubushinjacyaha bwamusabiraga gufunga imyaka 100. Ikirangire mu muziki na sinema, waririmbwe akanavuga ibigwi yibereye mu munyururu. Uyu yari muntu ki? Ni umuntu mu bantu cyangwa ni igitangaza mu bantu? Iyi chaîne yitwa Indongozi TV. Naho njye ubageze iki kiganiro ndi Denise Ishimwe. Mukomeze mukore subscribe, share na like kugira ngo ibiganiro byacu bibagere ku buryo bwihuse ndetse munabisangiza abandi. Muri iki gice cya mbere cy'umunyapolitike kugeza ubu naburiye izina, turibanda ku buzima bwe mu gisirikare no mu butasi hamwe no gukorana n'amabanda acuruza ibiyobyabwenge. Ibyo utari buze kumva hano uzabyumva mu kiganiro cyacu cya kabiri. Mbahaye ikaze. Emmanuel cyangwa se nk'izina rya Yezu Imana turi kumwe, ubundi akitwa Noriega nk'amagenurano y'iwabo ku nkomoko ariko ava mu Banyespanyol. Ubuzima bwe bwaranze no gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no gushwana nayo. Uwashyiraga amakuru CIA y'Abanyamerika yageze ubwo atangira kugurisha amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku banzi bayo. Ubushuti bwe na ba cartel cyangwa se amatsinda y'amabandi nibwo bwamuganishije ku iherezo rye. Hari ku itariki ya 3 Mutarama 1990, ubwo wari perezida wa Panama Emmanuel Noriega yamanikaga amaboko imbere y'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze agahita ajyanwa muri Amerika ngo aburane ku byo yashinjwaga. Ni nyuma y'igitero cyagabwe n'ingabo z'Abanyamerika ibihumbi n'ibihumbi ku itariki ya 20 Ukuboza 1989. Icyo gihe abasirikare bamwe baciye mu kirere, abandi baca mu mazi, abandi baca mu nzira y'ubutaka, bafite intwaro zikomeye. Intego ari ugucakira umuntu umwe gusa, Emmanuel Noriega, wari warigeze kuba inshuti y'akadasohoka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku mutasi karundura wa CIA. Yaje guhigwa bukware, ahigishwa uruhindu ngo atazabavamo. Ubwo yari amaze kuba perezida wa Panama, mu ijambo yagejeje ku baturage b'igihugu cye, perezida w'icyo gihe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Herbert Bush yatangaje yuko yohereje ingabo za Nyamerika muri Panama kugira ngo arengere ubuzima bw'Abanyamerika kandi no kugira ngo Noriega agezwe imbere y'ubutabera. Umugabo wari warambariye inkindi muri Panama, ubundi akaba umunyapolitike w'umunyagitugu ukomeye, umucuruzi w'ibiyobyabwenge, intasi ikomeye cyane. Yaje guhangamurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahoze akorera mu ntambara bisi yo gufata Panama. Ni igitego cyiswe Operation Just Cause. Ese muracyanteze amatwi cyangwa mpagarare? Emmanuel Morelo Antonio Noriega yavutse ku babyeyi babiri, umwe ufite ibisekuru muri Espagne, undi akagira ibisekuru muri Afurika. Itariki y'amavuko ntabwo izwi neza ndetse ubwe nawe ntabwo yari ayizi. Bivuga yuko yaba yaravutse mu 1934 cyangwa se bikavuga ko yaba yaravutse mu 1936. Harimo gushidikanya. Ibijyanye n'itariki n'ukwezi byo ntimubimbaze ngo bitaba ibyo, ahubwo akaba yaravutse mu 1938. Hagati y'imyaka yose ikekwa harimo imyaka 4. Uyu ni Noriega. Yavutse se na nyina batarashakanye. Nyina nawe babanaga yitabye Imana Noriega akiri umwana muto cyane, bituma atangira kubaho ubuzima busa naho ari bubi. Oya, nako ni bubi cyane kuko bwari ubuzima bwo ku muhanda. Yahise ajya kubana n'umubyeyi we muri Batisimu. Noriega yabanje kwiga mu ishuri rya Escuela República do México, nyuma aza kujya kwiga muri Institution Nacional, ishuri rifite ibigo bikomeye muri Panama bitewe n'uko ryasohoraga benshi mu bayobozi b'igihugu cya Panama.
Yari umwana ukunda guhora mu bitabo asoma kandi agakunda kuryoherwa ndetse no gusubiramo inyuguti yasomye n'inkuru yasomye. Ubwo yigaga nibwo yaje guhura na Luis Carlos Noriega, umuvandimwe we kuri se, bahita batangira kubana birumvikana. Uyu muvandimwe yabaga mu ishyaka rya gisosiyaliste ndetse ahita aryinjizamo Noriega mu ishami ryaryo ry'urubyiruko. Uko niko Noriega yatangiye kwinjira muri politiki kuva uwo munsi. Ubwo Noriega yari ari muri iryo shyaka rya gisosiyaliste, yaje kujya mu myigaragambyo yo muri Panama ndetse anandika igitabo kinenga kwivanga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Panama. Gusa icyo gihe yari amaze iminsi anugwanugwa no gukorana n'Abanyamerika, bikavugwa yuko ngo yaba yarahaga amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutasi bwabo bwa CIA. Mu 1955 byavuzwe yuko yaba yarishyuwe amadolari 170,000 nk'umushahara we wa mbere yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Noriega mu kwiga kwe yumvaga azaba umuganga ukomeye cyane, gusa ntabwo byaje kumugendekera nk'uko yabyifuzaga kubera yuko yaje kubona amanota amwerekeza mu ishuri ry'ubuganga nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye. Noriega yatsindiye noneho kujya mu ishuri rya gisirikare rya Carlos Military School byo mu murwa mukuru wa Peru, Lima. Ibi yabifashijwemo na mukuru we witwaga Luis, wari waramaze guhabwa akazi no gukora muri ambasade ya Panama muri Peru. Noriega yarangije mu ishuri rya gisirikare rya Carlos Military Academy mu 1932, by'umwihariko ari umuhanga mu butasi ndetse no gushakisha amakuru. Yarangizanyije ipeti rya Sulietena. Akirangiza amashuri yahise ashyirwa mu basirikare bashinzwe kurinda abayobozi bakuru, akayoborwa na Omar Tajos wari major. Uyu nguyu wahise aba umuyobozi wa Manuel Noriega, ngo yaje kuba inshuti y'akadasohoka kugeza n'ubwo yanze kumuvaho ubwo yashinjwaga ibyaha byo gufata ku ngufu no gukubita indaya ku muhanda. Uyu mugabo yagiye afasha Noriega mu bintu bitandukanye, by'umwihariko mu kumufasha kuba umusirikare ukomeye waje no gukomera nyuma. Yamwohereje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo yongere ubumenyi mu bya gisirikare. Ibyatumye mu mwaka w'1936 agera ku ipeti rya Lieutenant. Ahangaha noneho yahise ashyirwa mu bijyanye n'ubutasi bwa Panama. Amaze gushyirwa mu butasi yongeye kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho kugira ngo ajye kwiga byisumbuyeho uburyo ubutasi bukorwa ndetse n'uburyo bwo kuburizamo uburyo abantu batata, counter intelligence. Noriega akazi ke kahise kaba noneho kwinjira ibigo bikomeye bikora ubucuruzi, akamenya amabanga yabyo. Kuva ubwo yahawe umukuriye mushya, uwo nguwo yitwa Belis Martinez. Uyu nguyu we yarwanyaga cyane communism. Iki gihe kandi hari inkuru n'ubundi zari zikomeje kugaragaza yuko Noriega atanga amakuru mu butasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Mu 1937 ubutegetsi bwa Lyndon Johnson wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwanzuye yuko Noriega ashobora kuba umutungo ukomeye cyane w'Abanyamerika bitewe n'uko yari nk'inyenyeri iri gutunguka ishashagirana mu gisirikare cya Panama. Byatumye Amerika itangira kumugenda runono kugira ngo imukoreshe ndetse inamwiyegereze mu kugira ngo ajye akomeza gukorera imyitozo ya gisirikare muri Amerika, ari nako afashe ubutegetsi bwa CIA. Mu 1938 muri Panama habaye amatora, maze Almof Arias atorerwa kuyobora igihugu cya Panama. Akimara gufata ubutegetsi yatangiye gukora amavugurura mu gisirikare cy'igihugu, maze abasirikare benshi bo mu rwego rwa generali atangira kubohereza mu kiruhuko cy'izabukuru. Abandi baganiye ubuhungiro barahunga. Byatumye bamwe mu basirikare bakuru bamwe bari basigaye bayobowe na Tajos, twabonye yuko yakundanaga na Noriega, batangiye noneho kwiyemeza guhirika ubutegetsi cyangwa se kudeta. Uyu muperezida wari umaze gutorwa yakuweho iminsi 7 gusa nyuma yo kujya ku ntebe y'icyubahiro nyine nka perezida ugiye kuyobora igihugu. Hahise haduka intambara ikomeye kubera kurwanira nyine intebe y'ubutegetsi. Emmanuel Noriega nk'uko byumvikana yari ashyigikiye Tajos wari inshuti ye magara. Bari barabanye kuva mu mutwe w'abarinda umukuru w'igihugu. Mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1939 Tajos n'abasore be bafashe ubutegetsi, batsinze abandi bose bari bahanganye, bituma uyu mugabo afata igihugu maboko ye arakiyobora bitanyuze mu matora. Mu 1939 Tajos yagiye mu kiruhuko muri Mexique, maze abasirikare bamwe bahengereye yagiye bahita bashaka kumukorera ibya kudeta.
nk'uko nawe yari yarayikoze. Noriega wari umuhanga ukomeye cyane mu gutegura ingamba ndetse anafite imyitozo ihambaye ya gisirikare, afatanije n'abasirikare b'indahemuka kuri Tajos wari perezida. Barwanya inkundura batsimbarara ku mutegetsi wabo, bagarura Tajos ku butegetsi. Noriega isura ye imbere ya Tajos yahise ishyirwa ku rwego rwo hejuru cyane, aba umwizerwa hafi kuba uwa mbere. Mu kumuhemba yamuzamuye mu ntera ku ipeti rya gisirikare, akurwa kuri liyetena maze agirwa koloneli bidatinze. Yahise anahabwa kuyobora ubutasi bwose bwa Panama, hari mu kwezi kwa munani. Mu mezi atagera kuri 18 gusa, Noriega yaravuye ku ipeti rya kapitene agera ku ipeti rya liyetena koloneli. Abashyigikiye Almorf Alias wari warahiritswe ku butegetsi aho bari bari mu mashyamba bashatse kuzura umutwe, ariko mu gihe gitoya cyane hitabajwe ubutasi bw'igihugu bwari buyobowe na Noriega. Izi nyeshyamba zari zaratangiye kugaba udutero shuma, zakubiswe inshuro zose ziratsindwa. Tajos yakomeje kuba ku butegetsi kugeza mu mwaka w'1981. Ku butegetsi bwe umunyamerika Javier Galvani yanditse ko umubano we na Noriega wakomeje kuba nk'urutare. Uyu muperezida ngo yari afite inshingano zo gushakira ibyiza abaturage be no gutsura umubano n'amahanga, hanyuma ibindi byose bijyanye n'umutekano we, abashaka kumuhirika ku butegetsi n'abagerageza kurwanya igihugu, Noriega ngo yabaga abifite mu biganza bye. Ngo Noriega yabikemuraga we ubwe rwose atabanje no kugisha inama perezida cyangwa se ngo perezida nabimenye. Yakoraga ubutasi bwihishwa ndetse akanakora operasiyo z'ibanga zikomeye zo gutsensura icyahungabanya perezida. Noriega yakoresheje imbaraga zidasanzwe mu bijyanye n'ubutasi. Muri iki gihe cyose yohereje mu buhungiro abantu bagera ku 300 yabonaga bateje inkeke mu butegetsi bwa Panama. Yakoze inyandiko nyinshi ku bayobozi, abasirikare bakuru n'abakora mu bucamanza, ku buryo yashoboraga kubaharabika ibyaha bikomeye igihe bagaragaza ko bashaka guteza akaduruvayo mu gihugu. Byageze n'ubwo ahita anafata ubuyobozi bwa polisi y'igihugu, abwongeraho kuyobora ikigo gishinzwe abinjira n'abasohoka muri Panama, byose arabiyobora. Ibi ngibi byagaragajwe nko gucecekesha abarwanya ubutegetsi bwa Panama n'ishyaka ryari ku butegetsi icyo gihe. Noriega niwe wari ushinzwe gukora imirimo yose isa naho yakagombye gukorwa na perezida ubwe. Batangiye kubona ko Noriega ubwe ari perezida. Umwanya wo kuba umuyobozi w'inzego z'ubutasi yari akuriye watumaga abona amabanga menshi y'igihugu mu buryo butandukanye, binyuze nyine mu butasi. Aya mabanga akayaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nayo yari isigaye imufata nk'umukozi wayo kandi ikamwishyura agatubutse. Urugero, Noriega yigeze gutegeka yuko Jesus Hector Halala yicwa. Uyu ni umupadiri wari waradukanye ibintu byo gukorera mu makoperative mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo guverinoma yabonaga yuko ari ikibazo gikomeye kuri yo, maze leta yabimubuza akanga akabikorera icyo. Bivuga yuko umurambo w'uyu mupadiri wurijwe ikajugujugu ukajya kujugunywa mu nyanja. Umwanditsi Dinzi yanditse yuko mu ntangiriro y'1970 ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bufite ibimenyetso simusiga bwari gutuma buta muri yombi Noriega bukamujyana kumuburanishiriza muri Amerika, ariko ngo bwahisemo kumureka bitewe n'uburyo bwamubonagamo umutungo ukomeye cyane mu bijyanye n'ubutasi no gushakisha amakuru. Amakuru yose Noriega yatangaga ngo yafashaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurwanya ibiyobyabwenge, ariko n'ubundi ntago byabuze guhwihwiswa yuko Noriega aha amakuru Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kigo cyayo cya CIA. Ikindi ngo ni uko Amerika yabonaga kumufata bishobora guteza ingaruka ku bijyanye na diplomasi ya Amerika. Ibimenyetso Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ifite birimo yuko uyu mugabo yacuruzaga ibiyobyabwenge ku buryo bwa rwihishwa, hakiyongeraho n'ubuhotozi ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Tajos yahoraga asezeranya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ku bufatanye na Amerika azarwanya icyitwa ikiyobyabwenge cyose. Ku bijyanye n'ibiyobyabwenge byatumaga bihita bijya mu maboko ya Noriega, akaba ari we ukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabonaga yuko ari we uzajya gukorana nayo mu buzima bwe bwa buri munsi,
kandi bakaba bafite ibimenyetso simusiga by'uko Noriega ari ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, Amerika yatangiye kubibonamo nk'imbogamizi. Umwanditsi Dinzi yakomeje yandika yuko guverinoma ya Amerika yafashe amahitamo menshi yari afite, harimo kuba yaba perezida, kuba yamukura ku birebana n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge, cyangwa se bakaba babinyuze mu kumwica, cyangwa nanone bakaba bamwinjirira bucece bakagaragaza umugambi wa Noriega wo gucuruza ibiyobyabwenge, cyangwa se ngo bakavuga yuko arwanya ubutegetsi bwa Tajos. Nubwo kugerageza kumwica byo bitigeze bitangazwa cyangwa ngo bikorwe, hari imigambi imwe n'imwe yagiye ikorwa, harimo nko kureka ibijyanye n'imikoranire hagati ya leta ya Panama mu guhangana n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Mu ntangiriro z'1970 umubano wa Noriega n'inzego z'ubutasi za Amerika waravuguruwe, ubwo yari ashinzwe ubutasi muri Panama. Urwego rushinzwe ubutasi muri Amerika CIA rwari rwaramushyize ku rutonde rw'abagenerwa umushahara wayo mu 1971, naho mbere y'uko ashyirwa kuri rutonde yishyurwaga amafaranga ku makuru yabaga yatanze. CIA yamuhaye agaciro nk'umutungo wayo bwite kubera yuko yagaragazaga ubushake bwo gutanga amakuru y'ubutasi yavuye muri guverinoma ya Cuba, igihugu cyarebanaga y'ingo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse akanabaha amakuru yabaga avuye muri leta ya Nicaragua, nayo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaga ikeneye no kumenya ibiberayo. Ntabwo ari ibingibi gusa, kubera yuko uyu mugabo nubwo Amerika ku ruhande rumwe yamubonaga nk'imbogamizi, ariko nanone ku rundi ruhande yamubonagamo nk'umutungo ukomeye. Ibingibi rero byatumye Amerika imugenera akayabo k'agashimwe k'ibihumbi 100 by'amadolari mu gukaza ubutasi, ariko ikanamwongeza umushahara nk'abandi bakozi bose bahembwa na CIA. Noriega ubutasi bw'igihugu cye yari ashinzwe kugenzura bwanakoreraga muri Amerika, ibyatumye rimwe na rimwe agurisha amabanga y'ibyo yabaga yabonye muri Amerika kuri Cuba. Amerika rero yaramuhembaga kubera ko nyine yabaga yiha amakuru yavanye mu bindi bihugu, ariko nanone ku rundi ruhande Noriega yatangiye kugurisha amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bindi bihugu nanone bihanganye, cyane cyane mu ntambara y'ubutita. Byagenze bite ngo uyu mugabo agere ku iherezo, ubuhangange bwe bushyirwaho akadomo? Byagenze bite ngo atangire guhigwa bukware na Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Byagenze bite se ahubwo kugira ngo abe perezida? Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha tuzabagezaho ibintu 3 by'ingenzi: uko byagenze ku butegetsi, uburyo yakoranye n'amabandi acuruza ibiyobyabwenge ari perezida, n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje kumwikiza muri operasiyo bise Just Cause. Ntimuzacikwe n'igice cyacu cya kabiri. Iyi chaîne yitwa Indongozi TV. Naho ubutaha.